Camagwini, Thokozani, Ushe, Gogo Parafini, Mphangoma, Uqengebe, la eCape Town, eGugulethu, Section 4. Uyabona umuntu mayehlutshwa sisilwane, kase ndimbambe ngesandla sami mayehlutshwa sisilwane. Manje uyoqinisa kulowo ndlu kukesilwane, ngasiye ndiyonyathela ngokwami kuloo ndlu leyo. Uyabona ke mawufuna ilaze lakhi, imithi yelakhi, izinhlanhla zezikhundla, ubufuna ubhosela ngingakubhosela. Yeso, ndingakubhosela yeso. Zomsebenzi, ezenhlahla nezinye ndingakubhosela ubufuna ubhosela. Kodwa isilwane ngikuphathe ngesandla sami. Isilwane, mawuhlutshwa isilwane, andinokwazi ukubhosela imithi yesilwane. Kufanele ukuphathe ngesandla sami, uyoqinisa endlini. Andinokwazi ukubhosela loo mithi, kufanele ndiyonyathela ngokwami apho. Sifuna mna ubuqu yeso. Gogo Parafini, Ushe, Libhaca, uMphangoma, Uqengeba. Okungenzeki ebantwini kuyenzeka apha kaParafini. Ndobe, uJola, uMphangoma, Uqengeba, singamabhaca thina, siyabhaca. Lapha eKapa, eGugulethu 103 ka-number 12. Phone number 073 730 44 24. eKapa kwelenhlanzi. Ungangeni kumzi wami uzongigezela, iyafana ngathi ungena kwisibaya sami. Uphinde ukhale ukuthi into zakazihambi kakuhle, kanti wamosha umuntu ongamoshwayo. Camagwini, Thokozani.